Кезекте эми немец унаалардын 3-чү бөлүгүн баштап жатабыз. Форматтуу көрүүчүлөр, көңүлдүү экранга буруңуздар. Бүгүн 14 ноябрь 2021 жыл, авторунок Бишкек, Риом муна базары. Ушул алдыңыздарда көрүп турган унаалардын бүгүнкү күндөгү бааларын чагылдырабыз. Кимде-ким бизге биринчилерден болуп көрүп жаткандар болсо, каналга жазылганды унутпаңыздар. Ушул жердеги кызыл түстөгү сычтырдан баштайын. 92 жылкы 2-3 механика 250 миң сом деп тартып аны. Байланыш номери. Кайсыксың беги? Бишкекке бар. Бишкекке бар өткөналы стеклоподъемниктер электричество экен. Баштарды чалып алдым. Азыр биякта бизде катталуучулар чакырып атат. Машина барбы? Берген жокмун аны. Бул жакта кара түстө Vento 93 жылкы 1.8 моно 185 миң сом. Менин четиндеги номерин жакшы көрмөй жаткан болсо мен айтып коеюн. Эң акыркы номери 27-10 деген номерде турат. Бул отуруштары кожа турбайбы? Подогрев бар да? Аны ошонусу кошулган эмес. Ата электричество иштейт. Онтабыз бул жакта 34 кузов BMW 525 жакшы балда. Дөңгөлөктөрү жайкы, абалы жакшы. Коробкасы механика. Бул 2.5 баягы вануспу же без вануспу? Ванус. Ушундай ванус болсо бир аз аттын күчү көбүрөөк деп айтып коюшат. 94 жылкы коробкасы механика $5800. 5800 деп улантабыз. Бул жакта Mazda Promessia автоунасы көк түстө. Жылы 2002 1.8 пробег оригинал деп $3957. Дөңгөлөктөрү кышкы, протектор дагы жакшы, почти жаңы койгон окшойт. Абалы жакшы экен. Бул жакта болсо 124 Mercedes 94-2 автомат $4200. Азыр жабык экен. Улантабыз. Мына ушул жерде Audi сычтыры менен Golf 3 универсал Россиядан номерди учеттон чыгарып алып келиптир. Россиядан келген автоунаалардын состояниясы кандай экен деген суроолор болсо, астыларын көрүп алсаңыздар болот. 94 жылкы 1.8 коробкасы автомат 250 миң сом дейт. Пробег 278 миң километрди көрсөтүп атат. Коробкасы автомат. Состояниясы жакшы. Россиядан келсе дагы абалы жакшы экен туугандар. Чын эле көргөнүңүздөрдөн дагы баа бересиздер. Абалы жакшы. Андан кийин сычтыры, дөңгөлөктөрү да кышкы. Жылы 92, 2 объем инжектор 170 миң сом дейт. Отуз кузов BMW 96 жылкы, көлөмү 2, коробкасы механика, басы 200 миң сом салып жатыр. 200 миң сом. Бул жерде жакшы балда 124, 2 объемдо дөңгөлөктөрү. Ушундай титан скана турат. Азыр салонун ачып көрөлүчү. Коробкасы механика. Пробег 471 миң километр жүрүптүр. Үстүндө люк дагы бар. Жылы 94, механика, плита мотор $3900. Мен барбайм, мен бар. Азыр бияктан да жакшылык тартып берейинчи. Улантабыз бул жакта кызыл түстө Audi S4 жылы 91, 2 моно 260 миң сом.
Байланыш номері бар, коробкасы механика, салоны 404 000 км жүріп тұр. Үстінде пока люгі жоқ екен. Passat B3 седан. Коробкасы механика, жылы 90, 1.8 моно, 150 000 сом. Toyota Corolla 2002 жылғы, көлемі 1.6, автомат, газ, бензин, бағасы $5800. $5800. Бұл жақта Mazda 5 жағын келіп тұр бұлдағы. Коробкасы механика, есігі жауық. Жылы 2008 жылғы, объем 2, бағасы $7000. Европеец 7 орынды минивэн. Audi HS автонасы 96 жылғы, көлемі 2.6, дөңгелектері қашқы. Бағасы 300 000 сом, байланыш номері бар, коробкасы механика. Стеклоподъемниктері электрсіз екен, обалы жақсы. Кузовында жасалып тұрған жері жоқ. Анын жанына Honda Accord да тартайын. Honda Accord, коробкасы автомат, 99 жылғы, 2 объем, 350 000 сом. Mazda 323, жылы 2002, көлемі 2, моторы привозный басылып тұр, турбинасы бар екен. Гарантиядағы жазып қойып тұр, 250 000 сом деді. Бұл жерде дағы бір жақшы малда 124 базарға шығып тұр. Состояниясы жақшы, коробкасы механика, 2 объем, 94 жылғы, $4500 сұрап жатыр. Mercedes Seshka 2001 жылғы, 2 объем автомат, $5200 сұрап жатыр. Қазір есігі жауық, отырыштары қара түсті, кожа. Анын жанында 210 Mercedes түсі ақ түсті. Коробкасы механика, 96 жылғы, 2 объем, компрессор. Бағасы $3800, байланыш номері бар, чалып сөйлесеңіздер болады. Ондан кейін бұл жерде қара түсті Audi A6 4 кузов, 2.6 объемда, 95 жылғы, бағасы $5500 сұрап жатыр. Коробкасы автомат, отырыштары үшіндей қара түсті, кожа екен. Ondan кейін бұл жерде дағы бір жақша балда 124 Mercedes. Дөңгелектері жақшы, коробкасы автомат, 95 жылғы, 3.2, японец, 320 000 сом. Автомир тетіктер дүкөнүнө келіңіз. Автомирде барды қонағылар маркасы үшін. Құдайберген районы Патрис Лумумба көшесі 30. Бізде комментарийде мынау үшін Honda Odyssey'ден сол рулды Honda Shuttle'ды дағы сұрағандар болды эле. Мына жерде бар екен, коробкасы автомат, 99 жылғы, 2.3, газ, бензин, только басын жазбай қойыпты. Ең еле өкініштісі ұшыл, атайын тартып келесең, басы жазылмай қалады. Жашыл түсті, жақша балда Volkswagen Jetta, Bora деп қойсақ болады. 99 жылғы, көлемі 2, механика. Машина сіздерден бас қанша алдық? 3,5, соңғы қанша болады? $3500 деді, соңғы есептеш керек деді. Состояниясы жақшы. Bora, жашыл түсті. Mitsubishi Space Star автонасы, коробкасы механика, жылы 2001, $3700. $3700. Passat B3 седан, жылы 90 жылғы, 1.8 механика,
инжектор. Көп учурда моно болуш керек эле, бул инжектор экен, 190 000 сом. Nissan Primera sol ruldu. 2002 жылкы. Көлөмү 2, коробкасы механика 6 ступка, $4100. Бирок бул автоунаанын ээсинин номери калтырбаптыр, $4100 дейт. 6 ступка экен. Андан кийин бул жерде Toyota Avensis Universal 99-2000 жылкы 1.8 $4900. Пробег 280 000 км жүрүптүр. Байланыш номери бар. Андан кийин дагы бир ушундай эле Universal Mazda 6 көк түстө. Абал жакшы. Жылы 2003, 1.8 механика, 290 000 км жүрүптүр. Баасы $4,500. Nissan Almera дагы бар бул жерде, көк түстө. Коробкасы автомат. Жылы 2006 1.6, $4900. Mercedes S500 деп көрсөтөлү. Кабан 93 жылкы, объем 5, автомат $6,500, торг бар дейт. Эми азыр жабык экен, сыртынан көрөлү. Отуруштары кара түстө кожа. Дөңгөлөктөрү азыр кашкы. Просьба, подождите к радиоузлу на 4-м секторе, вас ожидает Теребек. Чернобек из Казахстана, Силачу. Венто. Подойдите к радиоузлу на 4-м секторе, вас ожидает Жылы 92, 2 объем, механика, 165 000 сом. посредников, центр Каталист, лучшая цена и быстрый расчет, плюс сварочные услуги бесплатно. Жашыл түсте Audi A6 S5 кузов 98 жылкы 2.8 автомат 250 000 сом. 250 000 сом, коробкасы автомат. Азыр ачып көрөлү. 0706 90 99. Коробка автомат, үстүндө люк бар. Внимание, аварийное вскрытие авто, изготовление ключей, чип ключей, ремонт замков, замена корпуса. Анталыс мына жакта сиздерге ошо 210 көрсөтөйүн, жакшы абалда. Ремонт замков, замена корпусов. Звоните 98 жылкы 2.4, баасы $5300. Коробкасы автомат, абалы жакшы. 94 94 93 или же по номеру 0550 93 Мына жерде дагы бир 34 кузов 550 BMW 525, коробкасы механика, жылы 92. Автомир тетиктеуге көлүнүп бериңиз. Автомирде бардык 2.5 плита мотор, коробкасы механика, 220 000 сом дейт. сурат берүү телефондору 2.5 валюспу? Без валюс, а? 2.5 без валюс, үстүндө люк дагы бар. Абалы жакшы. В Автомире есть автозапчасти Audi A6 Universal 2.4 объемда, коробкасы механика, жылы 2004, $3700. 185 Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Ваши автокатализаторы дорого оценят. BMW 38 кузов, коробка автомат, жылы 97-44, 266 000 км жүргөн, Ваши автокатализаторы дорого. баасы $5500. Сом за килограмм. После осмотра и анализа. Кысымы азыр эшиги жабык экен. Телефон 0700 Отуруштары кара түстө кожа. 99.